uweu IS officer ushabat hakapor ba udang shim ya kapisa bam dei ne kapisa bribe kumbangi jong hakapareng bat kataru dei shipau lak ka odisa vigilance kala arrest ya udhimat chakma o uba dei ndupulais nem aa uba dei naka batch arjar arthuwe la subaya u ba ushim ya kapisa bam dei ne kapisa corruption mo kubangi jong kumba shipau lak na uweu businessman hakala handi district habawat ya kakwata jong u lalap kumba sapunyau lak bat klem don jingking jong kato kapisa IAS utrei kum usop collector hadharamgar kalahandi district layo bat marktia u hakapor ba udang shim ya kata kapisa shipau lak haka government quarter jong u ni enya u kumba endo ka hadin bangi layo complain na uta u businessman ong u director jong ka vigilance u Yeshwan Jethwa